Vojska Jugoslavije. U kome se nalaze izviđačke, padobranske, prepadne, antiterorističke i jedinice vojne policije. Sva znanja danas govore da su vojsci Jugoslavije potrebne specijalne jedinice, izviđačke, diverzantske i antiterorističke namene i specijalni timovi za psihološko-propagandno ratovanje. Korpus danas u okviru organizacije Vojske Jugoslavije ima svoje naglašeno mesto kao moćna protiteroristička komponenta i zadatke u oblasti protiterorizma izvršava ili samostalno ili u sadejstvu i u saradnji sa ostalim specijalnim jedinicama, također visokog kvaliteta u ostalim našim strategijskim grupacijama Vojske Jugoslavije. Korpus raspolaže također vrlo moćnim izviđačko-diverzantskim sastavima, posebno padobranskim, osposobljenim za najsloženija dejstva u slučaju ugrožavanja naših nacionalnih vrednosti i naše državne teritorije. Rodovske jedinice korpusa, posebno gvardijska brigada i prva oklopna brigada, raspolaže velikom pokretljivošću i velikom vatrenom moći i po svom stepenu obučenosti nalaze se u samom vrhu jedinica tih kategorija u našoj vojsci. Antiteroristička jedinica Kobre korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije formirana je 1978. godine kao prva takva jedinica. To je najosposobljenija jedinica vojne policije za izvršavanje ofanzivnih i defanzivnih antiterorističkih zadataka u miru i neposrednoj ratnoj opasnosti, vanrednom i ratnom stanju. Jedinica je sastavljena od oficira i podoficira sa završenim vojnim školama. Pripadnici jedinice su osposobljeni za obezbeđenje i zaštitu najviših vojnih i državnih ličnosti, a posebno za rešavanje talačkih situacija. Obučeni su za sve vrste ofanzivnih i defanzivnih antiterorističkih zadataka. Da bi jedinica mogla bolje da obavlja složene i veoma rizične zadatke, njeni pripadnici imaju široka specijalistička znanja iz taktike, specijalnih dejstava, ali i znanja iz tehnike, psihologije, topografije, inženjerije, stranih jezika, saobraćaja i elektronike. Postati pripadnik Kobri znači proći strogu selekciju psihofizičkih sposobnosti i vojno-stručne osposobljenosti. Obuka je dugotrajna i složena, jedinica je opremljena specijalnim naoružanjem i opremom, a težište obuke je na izvršavanju najsloženijih antiterorističkih zadataka. Svi pripadnici jedinica su dobri sportisti koji postižu zavidne rezultate u raznim granama sporta. Na sportskim prvenstvima Vojske Jugoslavije pripadnici ove jedinice često osvajaju najviša odličija, a deo njih postigao je značajne rezultate i na međunarodnim takmičenjima. Pripadnik ove jedinice Dragan Jačimović, stariji vodnik, ove godine je istrčao maraton u Argentini, a zatim se popeo na najviši vrh Južne Amerike, Aconcagvu. On je reprezentativac Jugoslavije u orijentacionom trčanju. 63. padobranska brigada je jedinica specijalne namene, posebno organizovana, obučena i opremljena za desantiranje padobranima iz vazduhoplova. U zavisnosti od zadataka desantiranje može biti specijalnim ili klasičnim desantnim padobranima, a osposobljena je i za izvođenje helikopterskih desanata. Padobranska brigada je namenjena za izvršavanje diverzantskih zadataka u pozadini neprijatelja, kada je potrebno brzo, iznenadno i efikasno dejstvo po izuzetno važnom objektu u borbenom rasporedu neprijatelja. Padobranskom obukom vojnici se obučavaju za skakanje padobranom iz vojnih transportnih aviona sa naoružanjem i ličnom opremom danju i noću sa malih i srednjih visina. Oni su obučeni za rukovanje svim vrstama minsko-eksplozivnih sredstava za taktička diverzantska dejstva. Pripadnici 63. padobranske brigade moraju biti odlični plivači, uvežbani za savlađivanje vodenih prepreka formacijskim i priručnim sredstvima, a poznavanje borilačkih veština se podrazumeva. Posebna pažnja posvećuje se rukovanju najsavremenijim naoružanjem i opremom, ne samo domaće, nego i strane proizvodnje. Veliki broj vežbi i gađanja koje izvedu pripadnici padobranske brigade iz različitog naoružanja u znatnoj meri doprinose spremnosti ove jedinice za izvršenje svih postavljenih zadataka. Jedinice padobranske brigade su opremljene savremenim automatskim naoružanjem, velike preciznosti i vatrene moći.
sredstvima za blisku protivoklopnu borbu, kao i lakim inobacačima za podršku na kratkim odstojanjima. Snaga padobranske brigade nije toliko izražena kroz njenu vatrenu moć, već kroz vrhunsku obučenost i spremnost za izvršavanje svih postavljenih zadataka, veliku operativnu pokretljivost udarnih timova, ali i kompletne jedinice, veliku brzinu dejstva i mogućnost izvršenja desanta u svim vremenskim i prostornim uslovima. Ono što je u stvari teško u ovoj jedinici i što predstavlja neki specifikum, to je upravo nemogućnost ispoljavanja tih nekih normalnih ljudskih slabosti na profesionalnom nivou. Znači, ne postoje kiks igrači u ovoj jedinici. Takvi se vrlo brzo u jednoj prirodnoj selekciji, grubo rečeno, odstranjuju, a u stvari oni sami vide da im tu nije mesto. Kako su saznali, ti si jedina žena padobranac u 63. padobranskoj brigadi? Ja se nalazim u rezervnom sastavu ove brigade i imam 180 neki skok. Ja sam mehaničar za padobranske automate. Automat je inače namenjen da u slučaju da padobranac iz bilo kog razloga natvori padobran, znači automat je taj koji će to da odradi umjesto njega. Znači ti imaš izuzetno odgovoran posao? Izuzetno odgovoran, jer brinem o ljudskim životima, pa recimo direktno. 63. padobranska brigada Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije je veoma popularna među regrutima. To je jedina škola padobranstva u Vojsci Jugoslavije. Takozvane nebeske vidre postižu vrhunske sportske rezultate. Oni su državni prvaci u 3 padobranske discipline i nosioci 2 jugoslovenska rekorda. Uspešni su i na međunarodnim takmičenjima, a tajna uspeha je redovna obuka u matičnoj jedinici i tradicionalno nastojanje da se darovitim pripadnicima pruži prilika za dokazivanje. Značajno mesto u korpusu specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije zauzima 72. specijalna brigada, višenamenska jedinica, osposobljena za izvršavanje izviđačko-diverzantskih, prepadnih i antiterorističkih i drugih specijalnih zadataka. Brzina, iznenađenje, snaga, vrhunska obučenost, lična hrabrost i visok moral svakog vojnika osnovni su principi na kojima se zasnivaju akcije ove jedinice. Borbenu snagu brigade čine profesionalci i vojnici po ugovoru, a ima i vojnika na redovnom odsluženju vojnog roka. Kandidati koji žele da stupe u redove specijalaca moraju da prođu strog selekcioni kurs, što je u stvari probni rad od 3 meseca. Pri selekciji najpre se prolaze detaljni medicinski pregledi, psihološki testovi i provera fizičkih sposobnosti. Naravno, neophodna su i opšta vojna znanja. Kompleksan program obuke u trajanju od 2 godine zasnovan je na iskustvu najpoznatijih svetskih specijalnih jedinica, obogaćen sopstvenim saznanjima i prilagođen našim uslovima. Posle osnovne obuke za specijalnost koja traje 8 meseci, kandidati prolaze i specijalističke kurseve: padobranstvo, skijanje, plivanje i ronjenje, preživljavanje u prirodi, borilačke veštine, rukovanje eksplozivom i sanitetsku obuku. Posebno se uvežbava taktika specijalnih dejstava, izvođenje brzih prepada, rušenje objekata i provlačenje između neprijateljskih položaja. U specijalnim jedinicama ne zavisi sve samo od hrabrosti i obučenosti čoveka, već mnogo toga i od kvaliteta naoružanja i dodatne specijalne opreme. Pored poznavanja celokupnog našeg pešadijskog naoružanja, oni moraju dobro poznavati i strana oružja i borbena sredstva, jer je to za izvršavanje njihovih borbenih zadataka neophodno. U sastavu brigade postoji posebna antiteroristička grupa Sokolovi, namenjena za najteže zadatke, borbu protiv terorista i oslobađanje otetih talaca iz zgrada, aviona i drugih objekata i za borbu protiv diverzantskih i terorističkih grupa. Sokolovi su profesionalci, majstori borilačkih veština, zavidne fizičke snage, spremni za izvršavanje najrizičnijih zadataka. Organizovani su u posebne male timove i grupe od nekoliko ljudi, što im omogućava brzinu, pokretljivost, bolju koordinaciju i adaptiranje na različite situacije. U njihovim akcijama grešaka ne sme da bude i oni zato neprekidno održavaju kondiciju i uvežbavaju akcije. Borilačke veštine, perfektno poznavanje našeg i stranog naoružanja, vrhunska preciznost u gađanju puškama, pištoljima i noževima pokazuje da nimalo ne zaostaju za specijalcima u drugim zemljama.
Prva oklopna brigada Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije uz helikopterske jedinice nosilac je udarne i manevarske moći Korpusa specijalnih jedinica Vojske Jugoslavije. Sa tenkovima T-72 i M-84 i drugim oklopnim sredstvima, kao i sredstvima za protivoklopnu borbu, prvenstveno protivoklopnim vođenim raketama, opremljeni su i osposobljeni za uspešnu borbu protiv snažnih neprijateljskih sastava na kopnu i u vazduhu. Opremljeni su i obučeni čak i za borbu u uslovima korišćenja nuklearnih borbenih sredstava. Vod ABHO opremljen je za borbu u slučaju nuklearno-biološko-hemijskog napada. Opremljeni su sredstvima za detekciju i dekontaminaciju, kao i kompletnom zaštitnom opremom u slučaju ABHO udara. Jedinica veze je namenjena za brzo i efikasno uspostavljanje veze na celokupnoj teritoriji Savezne Republike Jugoslavije. Ova jedinica je značajna i specifična po tome što se pripadnici Korpusa specijalnih jedinica odazivaju mobilizaciju u rekordnom roku i što sredstva veze moraju funkcionisati na najbrži i najbolji način. Mirno! Počasni pozdrav! Nade! Sluh! Mirno! Počeci garde u Srbiji i Crnoj Gori vezuju se za kneza Miloša Obrenovića i vladiku Petra II. Petrovića Njegoša. U Srbiji 1829. godine knez Miloš u Požarevcu formira prvu gardijsku jedinicu Gvardiju za ličnu pratnju i obezbeđenje. Slično će učiniti vladika Petar II. Petrović Njegoš, nazvavši svoje gardiste perjanici, i knjaževi gardisti i vladičini perjanici bili su mladići iz najboljih i najuglednijih porodica. Organizacijsko-formacijska struktura gardijske brigade često se menjala, ali je suština ostala ista. Uvek je obezbeđivala šefa države, najviše državne i vojne institucije i davala je počasti predsjedniku države i njegovim gostima. I pored svoje zavidne borbene moći, gardijska brigada se tradicionalno prepoznaje po počasnom bataljonu garde. Samo najbolji vrhunski obučeni i fizički najizdržljiviji oblače počasnu gardijsku uniformu i ulaze u elitni reprezentativni počasni stroj. Obučenost na zadacima vojnih počasti gardisti demonstriraju za svega nekoliko minuta, a komanda počasni pozdrav i komandantov pozdrav sabljom su munjevite vojne radnje koje se mere sekundama. I za tih nekoliko sekundi su meseci naporne obuke, smotre, marševi, gađanja, vežbe, logorovanja. Tek nakon toga najbolji mogu ući u počasni stroj. Kada gardisti posle intonirane himne napuste kasarnu Dedinje, očekuje ih protokol na aerodromu Beograd ili Batajnica, na dvoru na Dedinju ili na grobu neznanog junaka na Avali. Gardiste na tim zadacima tradicionalno prati vojni orkestar Prve armije i specijalna artiljerijska jedinica za počasnu paljbu. Počasni bataljon garde ima i svoje svetinje, pre svih zastavu, najviši simbol države, vojske i tradicije gardijske brigade. Pre i posle svakog zadatka 155 starešina i vojnika počasnog bataljona pozdravlja svoju zastavu uz zvuke himne. Zastavu uvek nosi jedan od najboljih oficira gardijske brigade. Drugo znamenje počasnog bataljona je komandantova počasna sablja. Sablja je tradicionalni gardijski simbol i profesionalni izazov za generacije oficira i za kandidate koji pretenduju na dužnost komandanta počasnog bataljona. Komandant sabljom pozdravlja zastavu, himnu, predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i šefove stranih država prilikom posete našoj zemlji. Pozdrav sabljom, počasnim bataljonom i komandantov raport izraz su poštovanja i uvažavanja ličnosti šefa strane države i gest dobrodošlice i gostoprimstva. Za nekoliko minuta vojne počasti gardisti su najviši reprezent države i vojske Jugoslavije i za njih je to uvek bio i jeste najdraži, najčasniji i najodgovorniji zadatak.